Sa shibnai thik shwa baki ba kinjit yala unong mi kman shaka ying dor bar thao ai. Chief Executive Member Barim jong ka JHADC Uma Madan Bai Rembai. Ula keno abo MLA jong ka Jawai constituency Uma Wailat Miki Shilla umdai naka kur Shilla. Hendrai haka jingshisha udai naka kur Suna. Pat umdai satya utrai shnong jong ka shnong mukla. Hendrai ula shulet buhai shnong ha mukla naka benta ka jing mentoy shimet jong u. Umar Rembai ula penmi yakini ki jingkeno haba ai jingkren haka jingelang pen scam unit ke TMC naka sinong mukla haka arpuh nyotari ku benai rempang arajar arpulai ula yaro ya u andrew chulai ula ong bo udai ubreu obadan ke mensim trai shitom badan ke mensim ban tenrong yiki breu ki baduna ke yok ke kot badai naka ni ke da ko papenlong yu uban kersan yu uma chulai ha kene ke election MLA arajar arpulai dengan ini pencelur yang dikentu inong trong senang kantam ki kan yang ka mukla dorbar pelun yeng scam kamong bine ubru waka ka hau wi udang tarahajan ka somelu mari cangkum umulong etai caprang lan modumai kamanu likam ngangano to ni diburu biwa inong yalam yang gepur celah kamana cari wai guru jai ke kur yang celah kau kur yang sunah mil ke yang ki warin wajah yang longdo ong yang longdo ne aku muklar raja ton ne yuman longdo to dok naga kur yang sunah agak raju ber haton ne goman longdo to do kur yang berpayung ni imca yu pukla kur yang longdo ne kata longdo to pencangi juki yu pedam ni kan yang engkau pula kita kur yang berpayung pula yang longdo dia man kata tidak mikir saya kur pak lagi waklan bahkan ni derap himkia juga begini gilo kini kuam kikom kipo kita gimana juga senang muklara tiba dengan kelama tangan tak ni tinggi sekian nang nah kampa mengkasan senam kudawan kawan di sini kerja nak servis kepada mahapa pemuklara berapa kopi hari penting di society ko fair dunia guideline ambisan pamut dan akhir binan ledaman siya malai nahi Tutu bro, mandami unaga kuat penlai kamong pitune, ye penai ikut bisnes yang ki, tetap lan ki capture, ya tekam secara kadar, hado bekerkan yang ka state level kongi, elected MLA. Bersilu ki mlang salang. Tau yu bro, umur lo kau yang ada masnya, wajib mende biar cak, berapa men osal. Wah yo. Wahai oh iya tercim jojo kita gile nak jangan bayar senang. Kalau disanggun rumut, dengan nanti yo kro ai ko nyawlak perlak kata kemasnya. Yo kro ai itu lakarlah. Aku tu gile nak jangan. Mana lebih yo rap yo kro cocok lah. Yo osan lang rulak. Dia nak jangan. Tapi ya tinggal. Pada yang ini mati pemasa bayar cuman baik. Kelamin sedikit telur bekelalang apaan mak ya kan. Kumasnya apa? Kadang kesini kruk-kruk. Kelihatan kaya dia pendun dah, hoi. Baiklah kaya dia kecil. Kau, ngajau angkat stand tu bermafia tu ya. Lagi kesini kruk-kruk lagi. Kau ini lagi kami jadi baik tenang. Asumting petang tu dia sopin. Ngasa sansner mana industri orang bagi dong kerja dengan Aish bocong bertangku aman baik senang nama baik ngam jo bulan lepas lecon baik senang jo kritik dustur yang pin. Terkemat sedang lah generation. Lah dia mungkin selampaikan saya lah generation ngaku sedang mayo dan juga muman baik senang asumting. Dah ukur para lain yang bertok. Maafnya apa kalau tu per dia bawa. Yang tamu yang berharap, kau mana itu nak kata? Di bitin kelamu, orang lihat senang sama tinggal, pot berok kubur rakmat figuran blok ini posnya. Waktu ini kemacam tu wahai senang sama ting. Hajar plus juga cawai lah. Mendak kelam masnya untuk kamu datang ke saya berok kubur bila doa hajar. Dalam mana kuat? Teman kamu tu, MUI untuk paham nama Pak Preston dan Song na, lalu itu yang ini area kuat koi, war ini guang ini war kasih na, tu orang tu MUI kandidat, yang enggak,
parti Wong yu Pak Padang no manu minister dia gini sering terhadap ông uy kita ginong mo gerak ông hay ham bay wai ni gini ganti bina kalau kemah ngai tong ko tatai ko ina betul ni kau mah ngai tong ni ko lai kira wai lai je umroh ni kira wai lai gitu dia liang nong krem le to thok lat bi kira wai kalau kemah preston dong ko ginong mo gerak konferensi yang mele ông ko hey Pak mo gerau Kristiu tiang ay api ham cha ne u ei rak wai ke digali hai te do ka mangai dadan ke preston repi ini harga kerja bina dei lai di ke joy kamu nu ei ka bru wa ka wai ai ta ka perang la mo dumai udai nak pinu thare ne chong da cha to thu wai wai di kamu no wai ba ton no na ka wai la mana kali tu lo mukla ro ka energi ni lo mi mentu tuai mangani ke tu tuai komersi imong ino nabar wai ne ka hok yo ngoi andre do dua fon macam Canta jalan mo dumai, canta mo betul mo dumai. Kumnya to adong ni nomor tu ni ke tuai komersi. Kamah dengan ungai wata ubru. Wadau dam de to unong himwai. Himwai mengai api ke di kesan sem. Ton pedam nai kan rep dai ke di gali uramir raba ko. Da o no itu ne sa bunia dai kesan pau bunia ba.